Poštovani prijatelji, evo danas ispred vas ljudi struke, ljudi znanja, ljudi umeća, ljudi ispred vas i budući 4 godine ljudi sa vama koji će učiniti sve da Niš postane ekonomski lider jugoistočne Srbije i ekonomski i kulturni lider. Onaj osnovni uslov svih uslova, a to je posao, smo, čini mi se, uradili time što smo Niš pokrenuli. Pokrenuli ga time što spoznaja da na birovu 32.000 ljudi čeka posao, dolazak svetskih kompanija u ovaj grad, i Jura, i Shinbon, i Ditex, i IMAX, i svetski proizvođač tekstila, Benetton su već tu i 300 miliona evra je investicija pristiglo u ovaj grad, to je ono što obećava. 2.500 ljudi je već u poslu i očekuje se da još 5.500 ljudi dobije svoj posao. I to je ono što jeste najvažnije i ono što jeste najznačajnije, a sigurno je da ćemo kao buduća vlast i ja kao gradonačelnik učiniti sve da se nastavi investicioni ciklus koji je započeo u ovom gradu, time što će svetske kompanije nastaviti da dolaze u jednu lokalnu, uređenu lokalnu samoupravu koja je uvek dobar servis, i ja očekujem da će Clean Earth Capital, američka firma na bubnju sa 15 hektara, uraditi sve da 60 miliona investicija pristigne što pre, da će Greenworks, belgijska firma koja se bavi preradom klaničnog otpada u Ivana Milutinovića, početi što pre da radi, i to će biti nova radna mesta i nove investicije. Ono što smo uradili sa Donjim Međurovom kao mestom gde smo priveli ove svetske kompanije, nastavit ćemo da radimo u severozapadnoj zoni kod aerodroma i mislim da je i tu počelo da se radi ono što je za Niš najvažnije i najznačajnije. Delta, kompanija Delta, 14 hektara je već otkupila, tu je Malford sa 40 hektara koji su već otkupljeni i tu je Supernova kompanija koja je na glasu spremna da napravi nove investicije kad je Niš u pitanju. Ne sumnjam da će kargo centar koji je značajan za ovaj grad nastaviti da se radi, a ono što ja moram da dodam i što jeste najznačajnije, i mislim da je ovaj grad uradio puno toga, jer u Stuttgartu je Niš proglašen za grad deteta, brigu o onome što se zove Bela kuga Srbije, problem koji ovaj narod ima kao najstariji narod. Nastavit ćemo da radimo na način koji je do sad bio proveren, ne samo time što ćemo obdaništa koja smo 7 u prošloj godini napravili, nego dovršiti još 3, eventualno 4 sa Trupalom, i time mislim da ćemo listu čekanja kad su deca u pitanju definitivno skloniti u stranu kao problem koji više u Nišu ne postoji. Ono što ćemo nastaviti da radimo, to je vantelesna oplodnja, i zahvaljujući toj dobroj stvari koju je i grad i gradska opština Medijana uradila, 532 dece je ugledalo svetlo dana i ovaj grad je bogatiji, a projekat Trudnoćom do posla, brinući o trudnicama koje su značajne u iskorenjenju bele kuge, nastavit ćemo kao jedan dobar projekat, jedini projekat koji ovaj grad radi u zemlji Srbije, i 512 trudnica, zahvaljujući tom sjajnom projektu, je dobilo posao, i to je nešto što ćemo nastaviti i u buduće vreme. Hraniteljstvo po meri deteta, ako znamo da je Niš šampion sa 107 hraniteljskih porodica, daje sjajne rezultate, namerni da sklonimo dete sa ulice ostavljeno iz ko zna kakvih razloga, time što ćemo ih smeštati u porodice i dati ono što je najznačajnije i najvažnije, a to je jedno roditeljsko vaspitanje.
Najveći potencijal ovoga grada su mladi ljudi i sreća je da Niš je univerzitetski centar sa 30.000 ljudi. Ta briga o mladim ljudima i kad je njihov posao u pitanju će nastaviti da se radi i kroz stipendije i time što ćemo najbolje studente u ovom gradu zapošljavati, ne dopuštajući da odu put belog sveta i da budu jedna vodilja u buduća vremena, time što ćemo završiti dom za 2000 studenta koji je se počeo da radi na Gradskom polju i konačno započeti tehnološki park pored elektronskog fakulteta koji nam je značajan i važan. Nećemo zaboraviti ni one najstarije, o njima ćemo voditi brigu time što ćemo ne samo kroz besplatan prevoz koji radimo za osobe od 70 godina starosti, nego ćemo probati da tu granicu pomerimo i da sa 65 godina dopustimo penzionerima da se slobodno voze autobusom i time neki novi dinar zarade za sebe i za svoju porodicu. Nastavit ćemo da stimulišemo i da dopustimo da deca sa 7 godina trudnice takođe imaju besplatan prevoz. Zavod za gerontologiju je takođe briga o starim osobama i mislim da je to dobar put da se odužimo ljudima koji su čitav život uložili u nas prvo koje su stvorili i normalno gradeći ovu državu kako su već oni to znali i umeli. Mislimo da je Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć pravo pitanje da bismo dali pravo svakom građaninu da bude jednak ispred zakona, a ono što mislim da je važno da uradimo to je rekonstrukcija Doma vojske u jedan kongresni centar koji Niš potrebuje i vreme je da Niš bude domaćin prestižnih evropskih i svetskih skupova. Nećemo zaboraviti, poštovani prijatelji, da kroz gradski budžet uvećamo agrarni budžet, stavku koja je do sad iznosila 200 miliona dinara, time što ćemo povećati cifru na 400 miliona, potpuno uvereni da jeftin poljoprivredni proizvod je interes građanina Niša i posebna pažnja ljudima koji su na selu gradeći otkupne stanice u mesto njihove proizvodnje. Zelena stolica će biti nešto što nijedan grad u Srbiji neće imati i to će biti u gradskom parlamentu. Zelena stolica koja nas obavezuje da završimo regionalnu deponiju koja je u dosta lošem stanju, da započnemo reciklažu na kućnom pragu i time sačuvamo ono što je najznačajnije i najvažnije, a to je sirovina. I ono što mislim da je konačno vreme da Niš kao evropski grad uradi, a to je fabrika za prečišćavanje otpadnih voda i ja tu nemam dileme. Uređenje priobalja reke Nišave je naš prioritetni zadatak, uređenje parkova i zelenih površina i siguran sam da će Niš postati grad koji će biti za ponos svih nas koji živimo u njemu. Arheološki park Medijana, mislim da 1700 godina hrišćanstva je izazov koji ovaj grad treba da uradi na najbolji mogući način i obeleži praznik, a da Niš postane grad dijaloga, Niš koji je kapija istoka i zapada. Ono što mislim da je jako značajno i važno, a to je da Niš mora da postane i kulturni lider jugoistočne Srbije. 8% će biti iz budžeta odvajano kad je kultura u pitanju i pored toga što je Niš dobio manifestacije koje su ponos ovog grada, Nišfilm, Nisomnija, filmske susrete, Nimus, Glumbal, mislim da je vreme da Niš napravi još jedan festival Nišku jesen i da Niš napravi jedan beer fest. Poštovani prijatelji, pozivam vas da na Đurđev dan 6. maja izađete na biračka mesta, da vodite računa da je ovo važan trenutak za Srbiju, da ovaj put postoji samo jedan put, put izveznosti, put sigurnosti, put koji nudi posao i put koji, glasajući za listu Izbor za bolji život, Boris Tadić,
Ovi ljudi iza mene i ja ćemo voditi brigu o ovom carskom gradu i važno je da 20. maja izađete na izbore i glasate Borisa Tadića kao predsjednika države Srbije, čoveka koji je verovao kad mnogi nisu, čoveka koji je radio kad su drugi sedeli u hladovinu i vrteli sumnjičavo glavom, čoveka koji je čitav život posvedio Srbiji i putu koji se zove Evropska unija. Siguran sam da tim izborom i građani Niša, dajući poverenje meni kao gradonačelniku sa ljudima iza mene, ovaj Niš ima budućnost i izvesnost i Srbija ima budućnost i izvesnost sa Borisom Tadićem kao predsjednikom. Hvala vam lepo.